speaker sapate plus no as a every member sapate ila go dekope apil ajong ko disku ido kon karya rumpa ibe mudo go ekori hingga organize na buka aral lo dekope speaker teklo teral ada pa le program ko bit ibe muda teran kadang bit edo kalau apa rupa ke kono gives as a speaker sapai lalu pemila hingga kampur ini teran ayo ko tengger kalau ke saya look to motu yang theological background kama just go the ikopala biar ikoso the kurta hukum inam orang yang mau kuam nama tu kaya inam hukum ni kurta jisu ke toke bisa ke hukum ke ngito mem itu ni toke oke malam dia apa toke masuk dan masuk selang si ini ke kalau katakan ये एंगल कॉन्फ्रेंस एवी के सॉफ्टवेयर टीएमसी आयरो डको एफिशिएंस और बस चैप्टर 4 verse 2 to 6 सोगल हिगर कापादु लेकोरी रिरे kurikulum juga Allah juga sisinya peludung Efesians 4 verse 2 to 6 Remagope delok remelope yelanka ayam lo akon ke igeden ke bosulan jemda bosulanka 3 yeponan ayon lo aid lo atel bosulan atel bosu penamen dal bosulanka amila atele aide atele nolong tomdua ngedong atel kolo tomnang kisapa rutung atel ngken atel baptis atel sedi atel delok ke takam abua bu takam ke rutung takam lok ke agen gedung delok ke takam lo dumen amen so kaya be situ ngoluk ke isol ke lo bulola si airu nang itom sko si apa pun ngoluk poin so higa pai ngoluk isol ke lo buka ai si isol ke beli nama Yesus Kristus ke beli nama simbol ilaha ai galok ke so kok enam dahol ngoluk lekor Galatians kangku melo और ग्लेडियंस की कोसम मुल्काता कादने इनको ग्लेडियंस के इनको लोग कापा है पाइप लोग के chapter 5 verse 19 to 21 so kon aku ada kapanun si bukan kalau lunam si dana ait ke ayam mol kalau ke ayam deman kadun dewa melo gol isol kalau molu tolu tokon da isol ke oba komati mai ila simbol kamelo so gol ke kapanun ku dana ait ke agerda mana mesti apa ye kena cancel dah dah abdul kenya medo kena it agenda abirajo ina demang aku delok ke mepu melum limang kumsunan jari montrong kangki tati lupat ipat
Dana akhirnya mengatu lupa tipan mana hilo tenuduk ipas sudah belum ipas sunan nesu pasu angun lumen mikit sorit pepan pegran medua atau delok ke nemut pamen dengar supaya miri soman inam takam de mana de against dipakai ngulu gejas efisien ke porwas iko lunam si de na itsi de golu idul iman golu nemen semua ipan irang sulun suman mau tamu ke sulun de mana de inam mesim ayo ikon kadu mana de lok ke dana ait ke dana ait de isor ke menam de mulu ke tolo idopa mulin nama si ke paidun aseng yepo hagzem kanggul menggul igul musunam ainam mengke sunam rembel apa rembel dalam ke agak mosi sunam agak mungkin kama apa isi semua hulat agak inam terpumas lebo punam sikesim apa na ayon kama si isor ke menam him tu apa yang kain si pada golu ke asor impunan iom nam deh him ayon si mau ipa ai dekat peju sim idok hikahim mon ada te ayo ilata tani golu akper angda kadung aina segwa ba isor ilah pa amdo idok age kapela isor him ubak telurun da mulu ba compare to unity in Christ the himan golu adi golu ka isor ka amal kisapa if the head is God gog dumpo si amal isor amelo golu we are the part of the body man the development will complete do the bukti iman ginasi the kabat kadu ito delo isor ka muman amigira te ka pinne kadu the tinggal sulla apo tela negative ingko lo pindah kira tu dem kima tomapa akye kerela apo tela ma ayah pemandang okadu apo kusire to kopino kani de kusire ke kani ti melo ekdom bere along agar ilenga gani te abralna me agar idunga idung naga hanse ko aidung mangaru to apo ko aidung amulamu dahel ingko ingko vitamin ko paman gul masuk na mad idoko da isor ka lo da belin ma kar da me mol da tolik ba illa isor ka lo yedo songolu tabu ngale ko isor ka aral isor ka inam ingolo ko buka mui misak aral mul isor inam kesapa ya isu ka menam kesapa gating tisinglong gibai dengan pengol kapal. Psalm 133 verse 3 to 33 verse 1 to 3. Pokok pol kapal dia. Ai mulut hit very common. Somol kapal. He do erit ko asena mo banpadung pleasant. He do mana he amu banbang. Adi loden golu higap atel ko gubos we. Monilo ko muipuat ko muipurun dah. Joksi ati ang muipasui bang tapo asal dah muipuat orang dah. Degapa remal bang gubos tu. Degapa bas tu lo kaya ba him degapa tendung aina segwa ba mulu gapai di serta ada orun me tel bolba. Hey mulu Bible kamul kaya orun was the first pastor anointed pastor isol kelo keralu pastor. Bukan tel bolba mulu daga ba tele bilangalan dari lo pun bilangal amal tamu lo pun bolok gitu. That means isol ke menghilong gedung. Orun me kapu sa orun ke betel hello mulna bet dari lo betok kaden deng sampai mulu ke lo ko be Holy Spirit ke ager ke mulu ke iya salo Holy Spirit fully 100% mulu control by. So praise the Lord. So mulu apa demul papadu ila
in price. Belobat adu nemo lekoda. Atelet na si ngulu ke individual isol ke ikut. Dan ipan tu ngulu lekoba yepai, lekoba imo supai. Demo adu tu. Yang ambil lo kong kang kitoka. Aro ke kong silo ngulu dem kong ludung mana ipan iran. Isol ke lo idola. Bisa nam lekoba tu. Tapu atel kong ye bosu. Debar ber isol ke. Ngulu apan aran bupan meran ipan iran bumana baden. Lekoba ye bosu dola. Aina ngambil kepai kat ngulu aina guneng bela ye pa ai de kepai. De kepai ngulu ingko ye kaya je 133 ke hoge sam ke bandam so hoge ban kolo lok imilo hika hoge molop idung mate in kolo din ngulu ke unity hadun birba biru eri kolo ngulu se aseng undula mat bebelo in kolo din ngulu lekoy in kolo din ngulu ke bebele kay ngulu leko baye in kolo leko mai dan ngulu ke atu ko any in ngulu ke kumlo aku boleh ngerti to in kolo pun padi kita ko in kolo party lai any ministry sans doko association doko unity is required ai bina unity leko apa kama patu penti lok success mai atau dah success perform unity pun ai itu leko ai so itu si nyoko dada ubang baru Luke orang kita tak Luke 11 verse 17 sukan kita tak so baru kapal kadu so mereka kadu Luke ke masih 17 verse sukan kita tak 11 verse 17 so kapal kaya dan Yesus buluk ke ni sangat kerla buluk foto dulu bio da agi aras no miru pa Yesus lo nyoge dalo ke era de rada yang lo nyoge debe bul kapa du bade dulu jo ko jadi ikono ko mane ngulu le ko ma bilo dulu ba terano ko le ko ba bilo tu dilo ko ba ka ko la Rasia tu US il le tu iro karto bat ka gulu bimak bi bile ko sei gulu ko mara lo ko ma de ko ido le ko ma bilo ana abu le ko musu ma bilo ana abu agla obo le ko ma ibilo ko le ko bi mai le ko musu ai mima anda abu le bani bai oma oda anda mani bai anda de abu mani bai abu do anda mani bai abu de anda ko betul itu bilo kom tu pamai arit ko modo kom lo telo ko padang ko nama kaju anda ngaju kabian abu anda de abu ngaju bilo abu de jadi ma pagla ibu subilo atau de morame ase bosula ibu sula hai ada ko modo ga abu itu ga ulah higi mango bilo nampak dari ada loji pada lo telo ke bi de mos de kada segua kan illa lo unity le koda kan bebe kumsulo ko dolu si ko lo ko bolu yo karuda mare boleh bili ma lo tu piya i mos de kan de kada illa dulu ke yenam si Kristen yenam si unity kabapa isor ke lo moy yehos ilik bapa dulu kan life the meaningless degabe no body par ka ke to example unity ka pe dor ka no alagahi me kan ke to ka
bataku itu buat pada. Langne kama betul, tapi iya, itu doain, doain dah. Langne jorori dong. Langne mak kau ibala main, not isu kalau kita lah, isu main, sabus pemen dia. Alagi pada banyak itu, alah hidup itu. Abiga kamu tu, nampak awal tu. Jadi ko alesi ma, mo bala main ambil kapit, beli main. Hi pura, kalau ke unity musuh alagi. Alag apa ni bala gila ida ko bebar rokain. Delok ke so atau ko gada ko jaga ikut kamu lagi atau gada ko bela semua tu ai benar atel lepas. Jadi minggu dulu minggu musuh itu akan itu gay bang musuh mai alaksi lumai tu tak biar minggu dah disuruh mai biasa bela lagi bila imai dah alag itu ai aku kami alaksi health dia kalau kita dua semua loh alag lagi dua semua loh alag mana kiduman suit bang balon pakai itu manyan nampak je ayah ambil kan ada kan boleh mana kondisi boleh unity bila unity lo kan ambil hilai ila unity dia muluk ke ekdom dokter alu nama muluk ke Kristen kosa ila ngulu atau ko papa bidoko ngulu yebara man atau ko papa ngulu achieve bidoko ba success bidoko ngulu bangun ingkona ati ko progress bidoko ingkona ko den yene delo dan ipa ngulu kan lekod na siba yudi de motor karun lekod ai pai lekod ma bi pai destination no ipa gari ko dukdo ko de gari balo ka class steering, brake, accelerator, engine, oil, tingkah iba ya dah. Kedupia men, brake pe pel dulu ko pangmay dah. Dumnay dili ka dupay. Perega itu bila kamu ke proportion payet. The ayah ke ikut ada banyak kelas dah lalu pada ayah pada begitu lah. Ikut buaya, lori mai. Perega aja ikut benda ko itara ko nagbimayan niya. Tokla mereka kapan kali bukit tola. Lepasiat kuyen. Bimay, padahal doe. Padahal mo doe ko dalo. Mereka kapan ko bak ikut extra. But dependa ko ibulo kali itu ngeye dalam pagit nila do. Ida ko gilang ilang bulit. Ilang se. Kaya bisa benar muluk ingkos isor ke ageri joso. Muluk aku le community kaya opa abu pa ada pa ingkon rin itu bi hotuna ingkon rin ilapa amla manu hotuna jika ini isor dulu mati ya isor mandu dia jadi ingkon rin boluk ke alun taniam hotuna dan begong peruna mati lalu lo boluk ke luo undam de mengol kampung ibo super mau tamu ngalago pai delo bikis terilang kona pantaran Nemensula, ibu suku milah tu agar dia sukses mai. Ibu lo pun dipilih. Jika bilang malu ke ibu mak, rudung terala untuk agar berkundam jangan lo, untuk mungkin lo boleh baik tu. Ambil telan malu, mana iglesia ke? Di Polwas tu yang kami kita iglesia ke. Tongol kapado. Abia terdentu ako din na ranyan ikubuhay na mapa. Ay, idong ko, mo ikuka ko ma, mo ani ko ba ikubuhay ako din ko may. Bingo mo kuka ko mo ani ikubuhay na mali. Kaya bukan. Kaya unity. Lekon. Ngulong silo lekon mo lo. Ngulong pa kasi yang berbuzia betul kan? Ngulu
Bukan lekong dulu balik gol ibadah yang ikut. Kalau ada kontrolnya sulah, lekong. Jadi kalau kuat itu mana? Bukan kok Indonesia. Kalau ia kalau betul awam mau hukum tak pedon. Mau abu kobi kita, mau kobi khusus beko. Abu ada mau bunda. Kaza abu ini kolom, dia monyeku. Jadi kita dulu dengan orang kita. Kita dia abu ada yang anjing, abu ada yang mau beko loh. Ande abu yang mau orang berlaga. Ada nomor kumelo, ada buku kumelo. Dia unity apa? Unity lo macam apa? Mokda kan tak ada bayu kan? Mana yang mokda import lo mana ke bina mana? Molo ke kode lo. Mola among ke damu kita dulu pada. Moji bini lah akon deme. Lawada anjira bina me. Akalak ibu akalak ibu mau berfundu belai. Kau pikir apa? Mau apa ya tu? Aku mau kalau dia baru pasal. Kita tak boleh menjadi Iya tu izin itu tidak dah sipai. Dah apa kau akiran na. Iya tu izin lah. Dia pun iya tu ikan mak pulang mau nasuturan lah. Ila marla tidak bingung menjadi dokter air bayar. Dia mau jadi dalam dokter itu dah jadu ya. Di fal kita lah na. Lamaran dalam mulut selang. Bagi anjing dah bila Bukan ila itu. Kalau aku ikut unit itu yang ikut tu itu orang roda berlaku roda masih orang ikut Norway. Dalam roda masih buka ada dan anak belum ada halang dah. Memang roda masih ada betul. Dia naruh ke dia anu ikau ke. Dia angkat aku tak ada dah. Dia baru aku ko. Dia dah bilang aku ayah keren tu yang betul. Nama kena kapitan tu lah. Dia pun masuk aja. Dia kapitan apa dia? Aku dah ada suruh kapitan dia. Dia dah. Kalau kapitan dia bukan dah. Dia membawa budi membawa kota. Kata lah mantap. Dia dah singgulnya kau berilai. Kalau anjing dah iklan apa ayam tu. Kalau ikut nama kita. Ila. The unity is very important. Ini malu, group ayu dari malu. Isor ni kalau tak pesan dulu dah, jangan apa malu kalau minum supaya itu, jangan apa. Jangan apa malu ke example itu kado. So malu ke ingkoso. Iko tangki tu kan, Zone ke lah, pitor ke pun baru tu pitor ke yang zone itu baru dah banyak so. Bisa kan? Bahasa itu lama. Pitor ke martanak, ko itu pun very big thing. Active dan action kanak ni, corporate yang itu. Dia big decision, ina. Zone itu kami lo, di produk yang kami lo, berapa ni? Air muda. Sudah sadar. Idola tu begini karakternya begini rumah aja mat, lekoba mat. Itu kau nggak tahu lagi. Soal kalau begini, or anjing dia tay, Yesus Kristus ka itu disebut. Tidak berapa. Soal ke Yesus Kristus yang menggala. Soal ke apa yang begini lala gala, begini ebola. Memang tadi itu ebola mat. Kalau aku si Marta aku selain. Itu lo bini baik ini. Itu lo isor ke apa yang bini ke apa nanda, bini je musulah. Di musulah. Itu ke markum karena bani ya Yesus ubuan terbiai. Dia nyuruh kau terdapat lagi. Agama payah memang. Aru kushon itu begitu. Kalau ke John air nak Yesus Kristus tu air tu mito, anda kapal pinggul kadang. Last moment of Yesus Kristus ke pasar tu buat
anda tak perlu anda mesti solve anda naik rumah orang lupa dan responsible untuk kalian itu orang kalian itu pun despite of dia difference karakter bila mana bunyi isor ke ayah suka ala yelah ye kami udah bunyi ye ulang lain mulu kapal udah X lo ikut gaya tomlin nam sok ke 3 was 1 to 9 kami lupa ya bunyi rokok dan dua suka dua suka ngala mendilo gila ina me ye nama me anda tu oleh dah kumeko ala lebih ada dotina ko demi gila abi ke anda gila ke lawada be arm square big square aku ada dengan right idang mengatakan itu pun del angka anda bunyi mau suka anda bunyi lekopa awasnya dan ikan itu guna madin je ayah ngokelo tu tingok yang ngobol yang kamang usia beda kamang itu ngokelo de power bani kesini kaya ngangkat tinggu kado enggak kado kalau lagi kamda bunyi kumbu hana kumbu tu kuda mad kumbu langan praise the Lord hallelujah demi lo unity lo kan mulu tamu empat mulu lego kedua lo lego dola mulu ke isor ke kumbu lo lego pai dalam apa nak idola pan-panan ibu sudola mulu kotor ko pamai tapi malah marmin sula anadan utula umawa de behingir montula tidak ko mau kuswe untuk ko dalam timai pamai anda de ke agak kita kusula ini dalam pamai so lo marmin kan sars lo marlangan abu lo pamai level lo katipai yo ke manto dan danai ke aire ko kapai ko bereman aku de kapai hilo pa mo habselom te kapai ayang kapai ibul bingol kapai ko kalo mane danai ko holy spirit ke aire mo kapai mo deba gupai to mane orus ke ingotel lo mo dem miole upai holy spirit ke abele ila demelo muluk ke muwom demang pai aro ba padung tanian mo de pai palain iswan ba pama panen tahan ko pat ila de pai ila bujiga heloe ba leko dam ba leko ba kumulo milidi lo tingkulo dengan alu la milidi udah milidi udah dalo na bilisi kanon dalo na isar ko no ba lubil o saat tinggal ingkos lagi kan dulu punya belulun punya ni ingkon alu badula lagu badulun dalam apa nak ingkon paen dalam beli sim kado kok karena pentikos logal kok sih kumnam kumla dulu dan anu ga ido isalu tapung dulu boleh tapung nama jaga apa tidak mengulu ke unity dah unity kampa mengulu atau yang mengulu ibu sumai dah ilang ay do ingkon sebut dam pulang juga ilana di John ke 17 verse 11 suntang kita so itu perlu begitu mo tadi ako memang mo tadi amoso dui mabong idagla bulu tadi amoso dungada delok ke mo nokkin adaku dana abu ngoni ke atel bosunang akampe bulu ke atel bosudok bosu dope noke ngom bidang amun lo bulu umbom langkah dan so kapal tu situ ngulu ke dalam ngulu leko berdua orang pembidu kaisar ngulu apa nara individu bay ada tu guna bisulang emas tu leko ba be aku ni belakang begitu ngulu ke leko berdua dalam begitu
saya musuh dengan gue apa ima apa kan lembar gue ya itu loh dulu gue perlu dengan aku ama je moji kan lepas dan bisa kapal bisa lagi ya itu suka gue benar aku sendiri kan lepas dulu moji kalau aku lepas apa kan dulu dengan bisa apa jadi jisu apa itu Waluta ya suka lo berdula berdua apa itu? Praise the Lord. Demi lo mai, waluta lepo delo mai waluta ya sama na bien, asing na bien, mana blessing waluta bien. Dengan apa ya suka dulu. Ila waluta ayam musuh kalau, dua sulah. Umbosulla, lekobosulla, erang atel kopa, muluk, so yebosubilo na, muluk yepadang amanan tunam amanan na, delok tadi yang mosa aseng amanan kopaye, delok yekupadang lok amanan kopaye, so ko tadi yang tulun ko babosuye, delok info ke dong ada dalam kolune, delok responsif ko iso ke lok kopaye. Jadi dulu lekola mana erla lekopa dulu lekopa dia dulu lekolola umna ke lekola ka upaya family friend hai jadi lo santi mana mungkin lah no anak udah kumpul umur kumpul apa itu kumpul mau draft itu mau santimat dalam waktu santimat berkata lo santimat mana dalam itu bisa berkamu bila sih apa ada di betul jadi dia jangan lo buat itu lah buat itu berbuka belok berkuat kamu minta berbuka biasa bila unity lah buku berkata buku sudah bulan juga yang penam lo aku kemilih lo komen aku malu ke pakai info mulu ke ibu bukan minum dalam boleh mereka mau senang ke mereka mau sungguh baik dan memang malu ke mereka di sini bisa ditandi dan so uang dan mampu so boleh yang kita amin.